Hayi imbukelo uhlelo lethu lishisa bhe uyabona nje ke libanjwa ngeimfaduko. Emangabe ke ukhona uqala ukuvula umabona kude wakho njengamanje ha uphuthelwe. Hey wembukelo ubungambona uKholosa edansa kudlala ingoma ethi dlala isimangsekade. Hayi oKholosa bayajava ngiyakutshela. Webafana ke kuthiwa anginitshela ukuthi ke uma ngabe senikhetha omakoti manje yenzani isiqiniseko sokuthi nikhetha kahle ngoba phela kuyehliwa kuyayiwe emakhaya ngoDisemba isazochumelana. Makholo usuthe cool off. I know hayi kwaseqaleni beni actor kaloku. All right. Hayi ndothuswa bendi actor bengingakhefuzeli. Bendi right. Hi but ajonga mbukeli ku bright ku right sina vibe apha ekhaya Jikelele asina fright siyaphinda kaloku siyakwamkela kakhona kwi euro yethu apho kaloku sizisonga ezanamhlanje sibambe ngazibini ngenxaso yenu engagunqiyo esininikeza yona jonga kungaqhuma kubasiwe ngenene uyanqinela nambukeli into kubana sibasile kwaye imbiza yethu ichisa kunene apha ekhaya Jikelele wena suqhushalaze yimanqi kule ndawo kuyo kuba kuninzi esikuphathele kona isendimke unankanyezi ndihamba nayo kaloku inzwakazi yaphako mageba umamtshali masingaphosi maseko sizichaye ziqhuma ezanamhlanje. Njengoba kuhlangana iminyaka eyishumi nomuvo kuleli sonto okwenzeka isibhicongo saseMarikana kuze kube manje imndeni yeyisulu isakhala ngobulungiswa. I-JG Zuma Foundation ithi isicelo sika Jacob Zuma sokususa uadvocate Billy Downer njengomtshutshisi kwityala lakhe kufuneka siqhubeke ngokukhawuleza. What's happening? Libizo la ka ke Thato Immaculate ngwanyana wa Mosotho ra o leboha hobane o dutse mona le rona Ekhaya Jikelele go tshwareletse bolo re o tshwaretse dipapadi weather ditaba ntho tsena na kaofela Monday to Friday. Thank you. Isikhungo i-Socio-Economic Rights Institute sisola i-NPA ngokusonga izandla ukufeza ubulungiswa mayelana nesibhicongo esenzeka eMarikana. Lesikhungo esibizwa nge-Socio-Economic Rights Institute sigxeka isikhungo esishushisa amacala omphakathi kuleli ngokungasukumeli udaba lokubulawa kwezisebenzi zasemayini eyingamashumi-34. Lokhu ke mbukeli kwenzeka isigamekweni somhla ziyi-16 kuNcwaba ka-2012 eMarikana eNorthwest. Lesikhungo esimele abafelokazi nemndeni yalahlekelwa amalungu sithi i-NPA ayikukhathalele uqinisekisa ubulungiswa malungana nalesi sigameko. Kulindeleke kuba igqwetha lomangalelwa uZandile Mshololo aqhubeke nokuthwaxa imibuzo kwingqina lombuso. Ibolisa uPatrick Mthethwa kwityala likaSenzo Meyiwa. Umthethwa nobe phakathi kwamapolisa okuqala ukufika kwindawo yexhwayelo uxelele inkundla ephakamileyo ePitoli ukuba bashiya indlu itixiwe kwaye khange bayinkampele indawo yexhwayelo. Umvikelo omphakathi osamisiwe uadvocate Busisiwe Mkhwebane usebize uhlelo lwePhalamende oluphenya ukuthi ukulungele yini ukuphatha lesi sikhundla njengendlela yePhalamende yokumcindezela. Uthi lolu hlelo alukho emthethweni. Ikomiti lePhalamende lesigaba u194 lemukele umbiko lokuqala nothole ukuthi uMkhwebane akafaneleke ukuba sesikhundleni somvikelo omphakathi futhi unecala lokungayiphathi kahle ngokwamacala abekwe wona. Leli komiti ke lithe lizokwenza isiphakamiso ePhalamende likazwelonke ukuthi akhishwe esikhundleni sakhe. uMkhwebane ungabaze inhloso yokuqhubeka nalolu hlelo yize isikhathi esimsalele kulesi sikhundla sesisincane. Uthi uzovimbela ukuthi uye ePhalamende likazwelonke lombiko. I-JG Zuma Foundation ithi isicelo sika Jacob Zuma sokususa uadvocate Billy Downer njengomtshutshisi kwityala lakhe kufuneka siqhubeke ngokukhawuleza. Nangona kunjalo awukabekwa umhla wokuchotshelwa kwelityala kwinkundla ephakamileyo yaseMgukundlovu.
Okulandela inhlanganiso yolawulo lwetyala phakathi kwejaji uThoba Boyo Dlwathi wenkundla ephakamileyo yaKwaZulu-Natal, umbuso kunye nabameli bakaZuma abasemthethweni ukuba baxoxe ngamatyala alindelekileyo phambi kwenkundla yesibheno ephezulu neziphumo zayo kwisicelo sikaZuma. Ityala lalo wayesakuba ngusodolophu waseThekwini uZandile Gumede kunye nabanye abangama-21 atyholwa nabo kwinkundla ephakamileyo yaseThekwini kulindeleke ukuba liqhubeke namhlanje. Oku ke kunxulumene nethenda yokususa inkunkuma eThekwini exabisa izigidi ezingama-320 i-320 million rands. Izolo inkundla iye yanyanzeleka ukuba imisele elinye ixesha emva kokuba kuvele ukuba ingqina aliphilanga. Ingqina elingenachazwa ngegama lalisakuba ngumsebenzi kamasipala kwiyunithi yenkunkuma yaseThekwini. Ekuqaleni kwale veki unqinile enkundleni ukuba ukityike iikhontrakthi ezingaphaya kwama-20 zokuqokelelwa kwenkunkuma kunye nokucocwa kwezitilato kwiiwadi ezininzi zaseMlazi. Kusenjalo emva kokuba inkundla ivile ukuba elingqina aliphilanga liye layelela umbuso ukuba uze nelinye ingqina ukuze ityala liqhubeke. Osomabhizinisi abasafufusa emalokishini batshele ingqungquthela yezomnotho yamazwe eBRICS ukuthi kufanele babhekelelwe ukuze kusimame umnotho. Osomabhizinisi abazinze eindaweni zasemalokishini bafuna ukubandakanywa einhlelweni okuhlomula kuzo amabhizinisi. Labo osomabhizinisi abambalwa bebeyingxenye yesithangami samazwe eBRICS ebesibhunga ke ngezomnotho eSoweto. Kusona lesi sithangami baphinde bathola nethuba lokukhangisa ngomsebenzi wabo. Lokhu kuza nje ayaqhubeka phela amalungiselelo engqungquthela ye-15 yamazwe eBRICS ezohlala eSandton Convention Centre eGoli ngesonto elizayo. Kusenjalo umkomishanala ophezulu waseNdiya eMzantsi Afrika uPrabhat Kumar uthi ilizwe lakhe liza kuqhubeka lithatha inxaxheba ekomelezeni iqela leBRICS. Ethetha ke nomhleli weendaba zamazwe ngamazwe lapha ekhaya uSofu Mukwena, umkomishanala ophakamileyo ukwangqinile ukuba inkulumbuso yaseNdiya iza kuzimasa intlanganiso yeentloko zamazwe norhulumente zeBRICS eRhawutini. It's 76 years of independence, but we celebrated from 74 to 76, 75 years of independence. It was big celebrations all over India and the world, and it was called Azadi Ka Amrit Mahotsav. So today we end the celebrations, but we begin with 30 years of partnership with South Africa, diplomatic relations with South Africa. So important day for us, important day. Now it is the beginning of golden era of India. India has become the 5th largest economy of the world, and it is going to become the 3rd largest in 5 years from now. We belong to the Global South. We recently held a Global South Summit. It was virtual, in which 125 countries participated. And we have, with the countries, we are ready to share whatever we have in technological development and in whatever sphere. We can work together and share our development with other countries. We have a development partnership with many countries of the South, and we are ready to enhance that. And our development partnership is not based on debt, but based on partnership on the demand. So that is how we want to work with the countries of the Global South. In pharmaceuticals, if you recall, during the COVID, we supplied medicines and COVID vaccine and other things to 150 countries of the world. So we did very well during that time when other countries closed down. They were not ready to part. They wanted to vaccinate their own population first. But we shared our technologies, our pharmaceuticals with countries of the world. So in pharmaceuticals, we are cooperating. We are ready to establish vaccine factories all over the world. We are talking with many countries of the Global South in this regard. Already many pharma companies are working in these countries. Prime Minister is here for the BRICS Summit, and
Of course, they'll participate in the BRICS summit, but the travel of Prime Minister to South Africa is always important. This is his third visit to South Africa. He came in 2016, 2018, and now 2023. So we have excellent relations with South Africa, and we expect good bilateral discussions. Also, President Ramaphosa will be traveling to India for G20 summit in September. So this is and there's a continuation of relations between India and South Africa at the highest level. Recently, they had a telephonic conversation also. They have been having many telephonic conversations, and they have been meeting on the sidelines. So India and South Africa have good relations. We have a legacy of Gandhi and Nelson Mandela, and we have to develop it further. So we are all working towards it, including the visit of Prime Minister will be another addition to this growing relations with South Africa. Sibonge kuSophie Mkwena ngalowo mbiko. Njengamanje ke mbukela ke sithi nje ke qhu sibheke ukuthi kwenzakalani ke esimweni sezulu. Kuyashisa kuyabanda. Kuthini into? Siphinde sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele Makholi. Nasiyabamkela ababukeli bethu. Kanti ngokumbukeli weEkhaya Jikelele singena kweziphala phambili kumakhasi onxibelelwano. Uyaqonda ukhumbule kaloku into yokubana siyathanda ukunixhobisa ngako konke okusinqongileyo. Xa sijonga wena mamtshali pha ku x.com #unemployment uhamba phambili. Kube khona no #racistbanks bese ke sogcina ngo #pirates. Kwenzakalani ke lapha kwa #unemployment? Hey wena mamtshali nawe mbukelo uyaqonda ukhumbula into yokubana intswela ngqesho sekulithuba ingumngeni osematheni kwanokuba ke nkenenkene koqoqosho kwelilize lwethu. Mvanje ke inkcukacha zamvanje ze-Stats SA zibonakalise ukuhla okuncinci kwezinga labantu abangaphangeliyo apha eMzantsi Afrika. Ngoku ke elizinga lipha kumyinge ka-32.6% kwikota ka-2023. Oku ke kuphawula ukuncipha ko 0.3% ukusuka kwikota yokuqala.
Oluvavanyo ke luvavanyo lwesample esekelwe kumakhaya neqokelela inkcukacha malunga nemisebenzi yemarike yezebesebenzi yabantu ababudala abaphakathi kwiminyaka epha ku-15 ukuya ku-64. Kutsho ukuthi ke uStat.SA uye waqoqa engenangena kumakhaya-khaya ebhalisa into yokubana ngobani abantu abangaphangeliyo bade ke bafikelela kule miyinge sithe sayifunda. Inani labantu ke abasebenzayo kweli lizwe ngokulimi kuliku 16.3 yezigidi aphantsa ke ibe ngumanqanaba angaphambi kwe-COVID-19 apho inani labalimi beliku 6.4 yezigidi. Ayi Nkosi yami indaba yomsebenzi yokungabibikho kwemisebenzi udaba nje olunzima ngempela olungekho mnandi ngoba abantu bayasokola. Ake sibone ukuthi abantu ke baphefule bathini lapha yana ke ku-x.com. Triple M Ramafalu uthi the decline of unemployment in South Africa will begin the day citizens remove the ANC from power and install patriotic political party in union buildings. Ezo ke zizimvo zababukeli. The Patriots uthi this is a lie. Go to townships and see how many young people are roaming the streets with nothing to do. Unemployment rate is above 60%. These stats are not true. Uyatsho kaloku into yokubana ayonyani kwaphela abantu mabayoqoqa phaa kwii-townships babone into yokubana bangaphi abantu abatsha abasehla besenyuka ezitalatweni bengenanto yokwenza. Uyatsho into yokubana umyinge ungaphezulu ka-60% wabantu abangaphangeliyo. Uphuthi naye uphefumlile ke yena uthi this is all but a lie or an over exaggeration. Unemployment is still very high, then it's reported here. Oh okay, usho khona I think ukhuluma khona lokade kushoyo lo omunye obephawulile ngaphambilini ukuthi hayi akusilona iqiniso leli kubonakala ngazi ukuthi izinga labantu abangasebenzi liphezulu kunalokho kushiwo kulezi inombolo. Kanti ke njengamanje ake siqhubeke ke sibheke i-hashtag elandelayo ethi #racistbanks. Phela mbukeli kunokukhala okuvela kubanikazi bezindlu bebalela iminyama njengoba bekhala ngokuthi bayacwaswa ngokubuhlanga becwaswa amabhange athile. Bathi ke i-interest iba phezulu kakhulu mangabe befaka izicelo zokuthenga izindlu. Lolu daba sematheni njengoba phela yeyi kuyazi ukuthi izindlu njengamanje zimbeqolo kanti ke uma i-interest rate iphezulu kuba likhulu isathu ukuthenga izindlu. Siye sibone nabanye abantu bagcina sebeyiluza izindlu zabo seyidliwa yiwo lamabhange ngoba sebehluleka ke ukukhokha ngenxa yolokhu kukhuphuka nje kwama-interest rates olokhu kwenzeke njalo. Hayi ke mbukeli kanti mangabe ke siqhubekela kwi-hashtag elandelayo. I-hashtag elandelayo ithi ke #Pirates. Kwenzekalani kwezemidlalo? I-Orlando Pirates ke iyatrenda njengoba idlale nokulingana phela wembukeli ngegoli neChippa United enkundleni yezemidlalo iNelson Mandela Bay izolo ebusuku. Okwenza ukuthi itrend yake iOrlando Pirates ukuthi phela yashaya inqwaba yamagoli emidlalweni wayo wedlule. Manje ke abantu bathi ke iShisa Bay ibanjwe ngeimfaduko izoshakwa sana. Kuphi ke lapho mangabe siyibambana ngegoli kanye neChippa United. Ake sibone ukuthi ke baphawule bathini ke ababukeli. Usabza uthi struggling Mamelodi Sundowns is 5 points clear ahead of hot Orlando Pirates. Sisazobuya, it's still too early. It's not about how you start, it's about how you finish. Uthi ke yena kuseqhathanisa ke Mamelodi Sundowns okuthiwa i-struggling ukuthi ke awubheke kodwa yona inama-point awu-5 ukwedlula i-Orlando Pirates le okuthiwa iyashisa. Uthi hayi kusase early ukuthi seningakhuluma kugcwala umlomo. Okubalulekile ukuthi umuntu uqeda kanjani hayi ukuthi uqala kanjani. Kubo. Champion Union uti Orlando Pirates is already 5 points behind Mamelodi Sundowns and their fans are still dreaming of winning the league. Kiki uyahleka ke pha uti that time Mamelodi Sundowns is guaranteed 6 points. Uyatsho into kubana hayi jonga kulithi Orlando Pirates yona say 5 points behind Mamelodi Sundowns. Kwaye ke hey abalandeli bayo bayaphupha into kubana bazawina the league. Ake sibone omunye ukuthi uphefumule wathini ke yena. Uthi Usma or Usmo uthi I am Orlando Pirates supporter but truth be told we are not in the same level as Sundowns. Let's not fool ourselves. What's happening here is the same thing that happened last season.
there is no consistency. Hayi uSmoke yena uthi cha asingakhohlisani nje bafowethu asikhuluma neqiniso asikho nje ku same level njenge Sundowns asingayikhohlisi into eyenzekayo lapha esiyibonayo into eyenzeka futhi nangesizini edlulile ayikho consistency kufuneka phela ukuthi kuqhubeke umqiqo ufane makade ushisa ngegame edlulile qhubeka ulokhu ushise njalo ingaxabani yes baqhathanisa Orlando Pirates kanjalo ke ne Sundowns ayimbukelisa sigoqa lapho ke ezama trends ehamba phambili ekade sixoxela zona zilapha yana ku x.com okwamanje ke embukeli yake sithi nje ke qu 8 dollars sizobuya emva komzuzwana. Siphinde ke sikamukele embukeli ekhaya Jikelele. Phakathi kwezindaba ebesike sakubikela zona ke embukeli bekukhona nodaba lokuyokotha ingonyama yesizwe samaZulu uMisuzulu kaZwelithini obeyokothwa amalungu aqavile eANC izolo. Namhlanje ke sibhekisisa ubudlelwane nje embukeli obukhona phakathi kwendlunkulu kaZulu kanye nohulumeni nanokuthi lingakanani iqhaza elibanjwa uhulumeni eyintweni eyithinta indlunkulu. Ngohlelo kwelezumo sixhumana nencitha buchopho kaSomlando uKhaya Ndwandwe. Somlando asikubingelele sikwamukele ekhaya nawe uyazi ukuthi hayi kusekhaya la hlalo nethezeke wena wabe ngibingelele lapho nababukele emakhaya kanye noproducer bohlelo. Somlando nje besicela ukuthi siqale ngokuthi usilandise ukuthi bumqoka ngani ubudlelwane bendlunkulu kanye nohulumeni. Dadewethu ngizophendula lo mbuzo busemqoka ngoba isilo yakhumbula ukuthi sifike safakwe sibayeni maqede sibayeni kwathiwa siyonikezwa isitifiketi esiphuma kuhulumeni. Lokho kukhomba ukuthi isilo sinobudlelwane nohulumeni kuneyinsiza ayitholayo ivela kuhulumeni noma ehambe yakulamazwe angaphandle kuba nalokuthi uzovikeleka njengalokho ekade evikelekile lapha bese kuzoba sekutheni isilo siphethe abantu laba ngabesilo kahle kahle ingakho ke manje uhulumeni ahlala sondele lapha esilweni lobo budlelwane ngoba behambile kuthiwa bayokotha awekho amacala yophethwa kodwa nje ukuyiveza ukuthi ihlangana lomhlabathi sikhona abantu bakho sisabahola futhi nokukhona bakho siyahlonipha. Manje Somlando babunjani nje ke ubudlelwane phakathi kweqembu elibusayo kanye nendlunkulu kaZulu ngesikhathi kusekhona ingonyama eseyabanyande ezulu? Ake siqale emuva dadewethu kuze before kufike kuyo. I-ANC dadewethu isungulwe uDr Priestley Kaseme ozalwa lapha noSuthu okuyena owaba ngumsunguli kaANC kahle kahle ANC izalwa oSuthu umulapha oSuthu ubheka ngasempumalanga kunentabe lapha kuneke ekhayitshela kaNobhala lapha imhlangano kaANC yokuqala yayibanjelwa khona kuba ngobaba uDube nobaba uPriestley Kaseme ngaphambi kokuthi iziyolotshwa eVayihook eBloemfontein kahle kahle nje iANC bayeze kwaZulu isukise ekhaya layo. Lokho ngiza embuzweni ukuthi babunjani ubudlelwane bakhe nomdlokovane evukume ngentaba uvukudla amadoda babubuhle kakhulu siyakhumbula ukuthi nobaba uRamaphosa bebengapheli laphana ngoba uThabo Mbeki bebengapheli laphana umuntu waqopha umlando kakhulu kwaba uDr Nelson Mandela owafika kwadla amahlahla ekade esejele wafika naye kwazovusa lobo budlelwane ngoba vele my-ANC ize lapha komkhulu isuke ize ekhaya layo lapha eyabunjelwa khona. Manje ungathini ke ngesikhathi okuvakashe ngase amalungu eqembu elibusayo akukho kushayisa amakhala kodwa ngizwa mangabe uchaza hayi kusho ukuthi akukho ukushayisa amakhala ngoba uyasho nawe ukuthi cha into ejwayelekile lena ukuthi beze bezokotha. Anguboni nokushayisa amakhala ngoba cishe nabo bazama ukuvusa esingathi mhlawumbe basuke bayathi baya emsamo wabo lapha babesungulelwe khona futhi ke okuhle onke amaqembu avumelekile ukuza laphana ezokotha isilo ngoba bethi nje bezokotha isilo kunomehluko phakathi kwe-private meeting nokotha uma ngabe kuthiwa u-SABC uzokotha isilo usunisuke nizile lelo thimba lelo nizozethula esilweni bese niphatha nezipho eminazo ukuthi ihlangana lomhlabathi ngoba sizokotha nje ke naku umnikelo esikuphathele wona kodwa uma nizoba ne-private meeting mhlawumbe niyodibanela koLalusha ilokho sekungashayisa amakhala kodwa makuthiwa nje ukhaya uyokotha isilo ayikho into embi lapho ngiyozethula ngesilweni okungukuthi igama lokubingelela ihlangana lomhlabathi
sizokubingelela futhi sisike ngaphansi kwakho namanye amaqembu asazoza njengoba kuzoba nama-election nje-ke mhlawumbe khona lapho esazobona khona kufika i-EFF kufika obani kuthiwa nabo bazokotha isilo lokhu kungashayisa emakhala cishe-ke ngokolimi lwamanje kuyenzabona uncamalala neqhamuka nokusho kuthiwa kuyophuza itiye enkandla into ezothi ayifane naleyo dadewethu. Oh manje Solwazi omunye umuntu phela beseyibuza ukuthi awu uthi bekungekuzoxoxwa yini mhlambe ke nanodaba lweNgonyama Trust ngoba phela yilo lisematheni kulezi insuku olwenza ukuthi uZulu kahle kahle abe nexhala. Cishe mhlawumbe noma kungathiwa bakuxoxile ke lokho kodwa singathi ke mhlawumbe ke bachophe ngodaba emehlweni ngoba igama elithi sizokotha lisuke lingakhomba ukuthi khona imfihlo ezikhona kodwa lisuke liveza ukuthi sikhona sizokhuluma mhlawumbe sebengalikhuluma ke bona ngokwezinga labo sebevalelene emakhoneni kodwa leli gama balisebenzisile futhi nezinto abazenzile zikhombisile ukuthi ngempela bazokotha isilo ngoba bafike public bafika bephethe nezipho ezikhombisa ukuthi umuntu mayezokotha isilo uza ephethe lokhu kweNgonyama Trust makukhona okukhona cisha beyindaba bazokwazi ukufaka amakhala kuyogcina kuvelile ukuthi ikupho bekukhona kodwa ngokwami nje njengosomlando ngibona indlela abangenzelwe ngayo ibe indlela ekhombisa ukuvuleleka mabuza ubaba uMbhalula eza ne-province ngoba naye kufanele agqume kufanele eze nabaphethe kwi-province ukuthi cha napa bazomethula ngokusemthethweni dadewethu. Ingonyama ke Solwazi emasontweni ambalwa edlule ike yavakashela iphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile manje ke sekuwamalungu eqembu elibusayo eseyokotha ke ingonyama singathi lokhu uqondana nje kwezinto nanokuthi ngiyayibuza ukuthi emangabe ingonyama ihambi yobona uPaul Mashatile ke lapho kwakusaku kuyohlanganisa ubudlelwane nalapho khona ezinye izinto isilo mazenza sekuthiwa ngama-private meeting nayo le mhlakathi yobonana noPaul Mashatile kwakunesidingo thizeni esasisengonyama mina ngithi yabothi manje ingonyama ehambile yayobona uPaul Mashatile akusiyena uMashatile weza kwakhangela kukhona vele imisebenzi enjalo nomdlokomvane ubukumtholela lapha eGoli kwenye inkathi ezobonana noPatrice Motsepe kodwa ukuthi makunemicimbi ubabona uPatrice Motsepe befika laphana eGosweni bezokhuluma nengonyama ngicabanga ukuthi kokunye mhlawumbe khona nalamadili ngoba ingonyama uke kube nama-project ewahambi yewalandi yewacela kongqongqoshe iwacele nakupresident ukuthi ngicela uzosenzela lokhu lapha nje bhekuzulu kunama-project amaningi agcina private enzoba uMotsepe sasingayizwa leyo mhlangano kodwa wawuzwa mhla esefikile ubaba uMotsepe ukuthi cha safika isilo sahlangana lapha eCenturion wathi isikole sami sishoda ngamanzi sizokwethula lawo manzi kungenzeka kube khona inhlelo ongangezwe lakhe naye ayekhulekela ngoba kuphethe nje kodwa uhulumeni nobudlelwane obuhle naye futhi naye uphethwe nguye mhlawumbe khona ayophaphathela isizwe. Omunye umuntu ke Solwazi angathi iKwaZulu Natal inesibalo esiphezulu phela sabavoti okungabantu nje ke abakhuluma isiZulu manje iNC iyobona imbube kodwa ngonyaka ozayo kuyavotwa kuyasolisa ukuthi mhlawumbe ibeyozama noma beyozama nokunxenxa abantu ukuthi phela basebenzisa indlu ngokusebenzisa indlu enkulu. Lokho singawuhlonipha lo mbono mhlawumbe kwi-opposition party kodwa thina masibuka nje njengoSolwazi ayikho into engethusa zonke inhlangano ezivulelekile futhi izazofika ngobuningi zizokodwa ukuthi noJulius Malema nje naye uyaviva nezibovu uyokhamela ephethe amablamani isilo ngeke usebenzise kalula kuma-election umlando lokhu uyakuveza ngoba nakumdlokomvane kwake kube khona ukuthi hayi ngikhumbula nje ekhuluma ngathi kwi-birthday yakhe ngangikhona ethi uswaba negama lomsizo uthi igama lami lomsizo kuthiwa ngi-ANC isilo sihambele ngisho irali ngisho nje into nje phathi politiki i-influence yesilo political ayivami ukuba namandla ingaba namandla kulabo bantu abaseduze nesilo kodwa lapha phansi ayikwazi ukuba namandla dadewethu ngokomlando nangendlela sibuka ngayo umlando. Sibonge kakhulu ke Solwazi ngesikhathi sakho sikufisele nje nosuku oluhle sibonge sathembe futhi ukuthi sizoqhubeka nje sixoxisane. Sibonga kakhulu dadewethu ngibonga kakhulu ungakahambi nje ke Solwazi sengicishe ngakhohlwa lapha ababukeli bayafisa ukwazi ukuthi ngabe zithini indaba ezithinta ushenge njengoba phela sizwile ukuthi uyadunguzela zithini ezakamuva ingabe luyelulama usungulu okwamanje bengakabibikho imibiko esayitholayo ethi kubi ayikabibikho imibiko esiyithola ethi uyalulama ngoba bagcina beqoke inkosi yakwaBiyela
ukuthi yena ezokwazisa isizwe uma kukhona okwenzakalayo empilweni kaShele. Sigcine nje sathiwa usesesibhedlela phakathi kwezandla zodokotela, akabi bikho ukuthi isizwe ukuthi engathi sekungcono, akazi ukuthi engathi sekukubi kakhulu. Lokhu kugcine nje kuselapho esakuveza naye ukuthi cha unikezele begunya uma kukhona okwenzakalayo uzoze emphakathini azosichazela ukuthi impilo isikanje ke manje ngomntwana kwaPhinda ngene. Naye ke siyamthisela nathi uThalilamo okanqengeleyo. Sibonge kakhulu ke Solwazi ngesikhathi sakho, ube nosuku oluhle. Ngibonga kakhulu namdadewethu. Mbukeli ke njengamanje ke ake sithi qu 8 lo besixoxisana naye bekuSolwazi uKhaya Mthethwa. Sixoxisana naye nje mayelana nomhlangano obukhona weqembu leNC yamalungu aphezulu ehambile eyobona lapha yana isilo uMisuzulu kaZwelithini. Asiqu 8 sizobuya ke emva kwekhefu. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha ekhaya jikelele. Kokumbukeli singena ke kwisiqendu sanamhlanje se-iReport isengiyabika. Make sive mbukeli into yokubana wena apha ekhaya yintoni oyibikayo? Uzamele kasodala ityekela bena enqabaha phansi kwa-12 embhashi. Apha okusafakelwa ilanto kamapipe amanzi ngo-2014. Ude uzofika ngoku akwabikho kwamanzi, sisasela neenkomo neehagu emlanjeni. Ude kube nzima kakhulu kubantu abadala abasebepeyo ilaa old age grant. Kunzima kakhulu ubheka emlanjeni, asiyazi basengancedakala phi na. Inkosi. Uzivele ke mbukeli kwaye inene amanzi angumthombo obalulekileyo wokudla amazimba. Kaloku ngaphandle kwawo amanzi kungaba nzima ukwenza izinto ezininzi ezifana nokuhlamba ingubo, umcecetshela igadi, ukuvasa umzimba, ukusela nokupheka kwakunye nokunye okuninzi. Noxa kunjalo ke kodwa kwezinye indawo anako unqongophala amanzi ingakumbi acocekileyo. Kanti ngoku mbukeli sizawuqhagamshelana kuZoom naye uNonceba Dikizela Vuso osisithethi kumasipala wase-Amathole ukuze asinabisele ngesisikhalazo. Masikubulise Nonceba, sikwamkele enkqubeni yethu iEkhaya jikelele. Mandibulise kuwe msasazi, ndibulise nakubo bonke abantu ababukela iEkhaya jikelele. Ngaphambi koludliwano ndlebe lwethu siye sadlala ivideo yomnye wabahlali uyakhala apha ngamanzi, yaye uthi noxa impompo yamanzi ikhona kodwa nkqi ukuba aphume wona amanzi. Ingaba bungakanani ubunyani bale ngxelo? Ithini ingxaki apha? Kwenzeke ntoni kanye kanye? Msasazi, mandiqale ngelithi iAmathole isisithili esinomasipala abathandathu phantsi kwaso. iAmathole isisithili esi-very rural, isemaphandleni kakhulu. Into leyo yenza into yoba kube khona ubunzima xana kusisiwa inkonzo eluntwini. Kodwa sisebenza ngokuzimisela ukuba siqinisekise ukuba bonke abahlali baseAmathole bayazifumana inkonzo bafanele ukuzifumana ezifana namanzi njengoko umphulaphule besitsho. Xa ndinocacisa ke ngale ndawo akuyo inguWard 12 isembhashe komnye wabamasipala abaphantsi kweAmathole abathandathu. Phayana kukho ischeme ekuthiwa yiMbashe North Water Treatment Works. Into eyenzekayo ke ilali ezikonektiweyo okanye kufanele zifumana amanzi apha kule treatment works zininzi kakhulu. Into leyo yenza into yoba umthamo esinawo ukuwusa ebantwini ube ngaphansi kwesidingo sabantu. Laa nto sithi ke i-demand exceeds i-supply xa abantu bekhumsha. Le nto ke ithetha ukuthi kufanele ukuba siphinde sinkqonkqoze kurhulumente sicela imali engaphezulu yokuncedisa ezilali zingakwaziyo ukufumana amanzi. Njengoba bendithe ekuqaleni umasipala wase-Amathole usisithili esisemaphandleni, ukwasisithili sixhomekeke kwi-grant karhulumente ukuze akwazi ukusinkonzo ebantwini. Kuba sisemaphandleni asikwazi ukufumana i-revenue, laa nto uye uyikoleke uba umntu uthi uza kunika amanzi wena uzawubhatala. Asikwazi ke ngokukoleka i-revenue kuba abantu bakuthi besemaphandleni, so asikwazi uncedisa ngayo i-revenue ukuze songeze imali lesiyifumana kurhulumente. Siyayinkinkishelwa imali ngokwe-grant esizifumanayo. Sikhona ke iskimu esithemba into yoba sizawuncedisana uWard 12 esisibiza ngoba yisundwana scheme. Sisacelile ke sankqonkqoza ukuba masifumane imali kurhulumente for sona, imali ezawudingeka ukuze ancedeke
umbukeli phayana kulalale beyibize yase-Ward 12 yimali engange-600 million xa sisenza uqikelelo ngokwenjineli zase-Amathole. Asikakayifumani ke le mali njengoko ndisitsho into yoba siyayicela phaa kwisebe ukuze bakwazi ukusincedisa sikwazi uba sise inkonzo apha kule ndawo. So Nonceba uthi sentsho kudala ninkqonkqoza urhulumente oko kwango-2014 because umbukeli apha utsho into yokubana ii-pipes zafakwa ngonyaka ka-2014 and ngoku badla nehagu badla neenkomo amanzi akacocekanga, so oko ukusukela ngo-2014 ninkqonkqoza urhulumente. Msasazi njengoko ndisitsho uba imali iyankinkishwa ngurhulumente yaye kukho laa nto ekuthiwa kuprioritizer bamane bejonga uba okay sikunikile ngoku for umbhashe ubaqalisa ngale mbhashe North Treatment Works endithetha ngayo uba sasiyenzile ngo-2014 aphinda athi urhulumente okay kaloku nabangaphaya eRaymond Mhlabi isekwangabakho nabangapha eGreat Khaya isekwangabakho nabasemahlathi isekwangabakho. So ezi project siye sizifakela bonke abamasipala. Urhulumente ke yena amane esinika enkinkisha uba hayi ungayiqala le hayi ungayiqala le. Imali ebisele siyithembile uba siyayifumana for uba senze le sundwana scheme ezawuncedisa umbukeli phayana eWard 12 iye kwanyanzeleka into yoba mayenziwe laa nto kuthiwa kukureallocathwa iye kwischeme saseTsomo ingqamakho eTsomo scheme ezawuncedisa abahlali basegcuwa ngumasipala ke wasemnquma lowo nawo okwaphantsi kwe-Amathole nawo oneengxaki zawo ezifana nezi zombukeli but bona abangekabi nazo nezimpompo athetha ngazo uba unazo phayana eWard 12. Yintsindaba badala because xa uzojonga u-2014 uzawuthi kangoku yi-9 years yonke belindile. Xa niza kunikezela ngenkonzo eluntwini ingaba mhlambe zeziphi indlela eniye nizilungiselela ukuvakalisa nokupapasha oko kubantu basekuhlaleni? Ingaba mhlambe abantu bakule ward banalo ulwazi lale nto ithethayo yokuba mhlambe kusekhona imali ezilindilweyo kumele ziphume? Banalo ulwazi lwale ngxelo? Msasazi wami ndingayibeka ngolu hlobo. Kukho iprocess phayana kuthiwa yi-IDP okanye Integrated Development Plan esiye siyenze qho ngonyaka analapho ke iinkokheli zethu zepolitiko ziye ziyodibana nabahlali zicacise ke uba nazi sizicwangciso sinazo siyi-Amathole nantsi imali esikwazileyo ukuyifumana ukuze sizokwazi ukwenza ezi nezi nazi esingekakwazi ufikelela kuzo. Ngaloo mazwi ndizama ukuthi ngenkqubo ezilolo hlobo umbukeli phayana uyawuthi ayazi into yoba zikhona iintlanganiso eziye zibe lolo hlobo nabantu abakhokheleyo ke kuzo zonke ezi villages siphinde nathi senze ke ngohlobo lonxibelelwano sizama uba si-extende i-reach yethu uba siyofikelela ebantwini ngakumbi. Sasa ndiyarhalela ke kodwa ukhe ndikwenzela umzekelo nje omncinci. Kukhona indawo epha eMbashe kanye kwapha nothi kwilali kulo masipala suka kuwo umbukeli. Phayana sine-project ezawulontshwa xa kuphela lo nyaka le nyanga ka-August 31. La project yayiqale ngo-2011 ndizama ukusondela kuwe nale minyaka uyikhuzayo. Yayiqale ngo-2011 yaqala ngo-2011 sinikwe imali engange-200 million kodwa isidingo sala project i-600 million okanye 576 xa ndikunika amanani nqakasana. Ngokunye iminyaka ehamba urhulumente amane sithi 100 million kulo nyaka khaniphinde niqhube uyayiva nemsasazi aphinde asinike engaphaya for enye omnye umasipala aphinde futhi komnye umnyaka asinike enye 150. So ngoku yiloo nto kungona ngoku igqityiweyo kulo nyaka ndizama kukuvelisa nasemntwini ongomnye obukeleyo uba oomasipala aba ngokokuma kwabo ingakuba basemaphandleni baxhomekeka kwisibonelelo sikarhulumente xa bengakwazi nokuba babe nerevenue eyoneleyo ukuncedisa. Isibonelelo eso sinkinkishwayo ze kuthi ke loo mali sinkinkishelweyo sizame ukuba sincedise okanye siphuhlise abantu abasuka kwindawo zethu. Lo mbono siwubonayo apha kumabonakude apha abantu bethatha amanzi etephini abanye uyabona into yokubana ingathi ngumlambo ungcolile ayingombono omhle because ngabantu aba kwaye ke xa sijonga nakwimiba yococeko abanye funeke besele ipilisi besithini ngomakhulu abadala lento esiyibonayo apha ingabeka nje i-negative effect kwi-health yabo. Ingaba mhlawumbi urhulumente xa ibone izinto njengokwesatsho into yokubana hayi balinde mhlambe kuzawufika uthini nje Nkosi yami? Msasazi imeko yabantu bakuthi abasuka emaphandleni ayinhlangana njengoko uyicacisa.
yaye urhulumente uyasebenza ngokuzimisela ukuqinisekisa into yoba iyaphuhliseka imeko yabo kangangoko sinako. Yiloo nto ke siye sibe nezinto esizenzayo ezifana nokukhuthaza into yoba kukho laa nto kuthiwa i-rain water harvesting, amanzi la endalo asuka ayimvula, nalapho siye sibeke khona eza tanki zoba at least abantu bakwazi sikhongozele amanzi ngolo hlobo. Ndizama ukuthi ke ola hlobo esikhule kusenziwa ngalo asithi yindlela abantu abazawuphila ngayo unaphakade, kodwa sithi okwangoku sisatsala nzima siyazama nento yoba ngamanye amaxesha sibe neetrakhi zikamasipala ezithuthayo amanzi ziye ebantwini, kodwa loo ndlela yokusa inkonzo ayikho sustainable ngesingesi, kuba kaloku itrakhi enomthwalo ongu-15,000 liters wamanzi ube uzawufike ugalelo 25 litre ebantwini, ihambe ke lo mgama ungu-100 kilometers, iphinde yothutha xa seli-empty yothatha komnye 100 kilometers. So unoyicinga uba ibuyela kangaphi kulalala okanye inamandla okubuyela kangaphi. Ziphinde indawo zethu zibe semaphandleni njengoko nditshilo, so iindlela azintlanga, zimane zimoshakala ezitrakha. So siyazama, ayikuko ukuba sithi silinde urhulumente ngoko ke ayikho enye into esiyenzayo. Kangangoba abantu bale ward 12 lo sithetha ngayo xa benezici ezinkulu, izinto ezifana nezingcwabo nemicimbi, bayasifowunela bacele ukuba mamaziselwe amanzi ngeetrakha. Siyayenza loo nto msasazi. Yaye futhi ke siyafuna into yoba sithi abahlali bethu mabanyamezele, siyasebenza, siyankqonkqoza, senza kangangoko sinako into yoba mabancedakale kuba sebenawo ngoku sebenazo itephu. Into efunekayo kukuba makongezwe umthamo wesource, laa ndawo ibanika kanye amanzi. Ezinye izinto esiye sizenze, siye sizame nokugqala amanzi phantsi komhlaba, laa nto kuthiwa ke is drilling of boreholes. Sizama ukukhangela la aphantsi komhlaba amanzi uba singawafumana njani. But iindawo ezininzi ke uye ufumane uba i-yield okanye umthamo ofumaneka apha phantsi komhlaba awonelanga into obungaphampa uncedise ebantwini. Because uyacinga ngoku sentsho sijonge kuvoto ngoku kulonyaka ozayo, and ndiqinisekile into yokubana abantu bakule ward bazozibuza into yokubana yintoni esizoyivotela. We are in 29 years into democracy, ngapha amanzi akacocekanga. Ingaba mhlawumbi abahlali kufuneka babhenele phi xa bebona umonakalo, njengoba usitsho into yokubana mabanyamezele, kuba siyathanda into yokubana kule session yethu ye-I report njengoko umbukeli ethe wasibhalela akwazi into yokubana oneliseke ngengxelo azayifumana. Xa uthi banyamezele mhlawumbe since sekubalwa i9 years ngoku, ingaba ukunyamezela kwabo kuzawubabeka phi? Sentsho sijonge iprogress yokuba bafumane amanzi asemgangathweni afana nezinye indawo, kuzawuba nini mhlawumbe? Msasazi, uba uyimamele kakuhle ingcebiso yam yobungakanani bendawo le yase-Amathole, iya kumxelela umbukeli into yokuba umasipala wase-Amathole uzimisele into yoba impilo yabo mayitshintshe. Abahlali bale ward 12 babengenazo konke impompo ezi athetha ngazo laa nto sithi yi-reticulation. I-reticulation ezilalini msasazi ibiza imali eninzi kakhulu. Yiloo nto saye sakwazi into yoba oku koba masiqale ke mababe nayo ke i-infrastructure le, okanye mazibe khona impompo ezikhoyo, ibe khona indawo amanzi azawusuka kuyo, le ndithi imbhashe water treatment works. Kodwa ngenxa yobungakanani belali ezikonekthwe phaa abakwazi babonke bawafumane la manzi. So ikhona into eyenziweyo ngurhulumente ngokuba nansiya i-treatment works yamanzi, nanga zineempompo zikhona, kodwa kusafuneka kwenziwe ngakumbi ngokuba kongezwe i-source okanye indawo le bafumana kuyo amanzi. So yiloo nto ke leyo sizama njengoba ndisitsho into bezinye iprojekthi iba zezi zokuba kuzanywe kugqalwa amanzi phantsi komhlaba. Ukugqala amanzi phantsi komhlaba uyabiza msasazi, ungayisebenzisa ne2 million uzama ukukhangela amanzi phantsi komhlaba. Kanti xa seluthe wawafumana uzawuphinda udinge enye 8 million mhlawumbi okanye 4 million. Kuxhomekeke uba upipe ozawufaka ukusuka kule ndawo iphantsi komhlaba uyofika kulaa ke kufuneka uyifakela amanzi ukuze yona ithumela amanzi kwezaa tepo, ingaba ungakanani lo mthamo. So yilaa nto endizama ukuthi ke zininzi imali ezifunekayo ukuze sibe kanti siyakwazi ukufikelela nangakumbi kubahlali base-Amathole. Siyazama, siyazifaka izicelo, kodwa imali esiyifumanayo iyankinkishwa ngokobungakanani bendawo ekufanele uba zinikwe imali ngurhulumente.
Usathetha noNceba ngomba wemali. Ungathi mhlawumbe likhona iqoba elivulekileyo lobuqhophololo apho singabona into yokubana mhlawumbe kukhona abayisebenzisayo le mali ngendlela mnyama esingathi mhlawumbe yiyo eyenza le DA. Kwaye mhlawumbe ngeyiphi mhlawumbe imiceli mngeni eninayo njengomasipala xa sithetha ngeziseko zophuhliso lwamanzi? Mthathazi andinawuze ndithi ikhona indlela emnyama enokuba kwenzeka ngayo ngokuze imali ibe ayifiki yonke amathole kuba kaloku urhulumente waseMzantsi Afrika unomasipala andiqinisekanga uba ndawuthi bangaphi apha ephondweni laseMpuma Koloni. So aba masipala ke bonke uninzi lwabo lusemaphandleni. Njengabe semaphandleni kufuneka kube khona ke ngolengxo urhulumente athatha kuyo emane enikisa kubo bonke aba masipala ukuze mabazame ukusa inkonzo eluntwini. Lanto bendisithi ke sifumana umthamo othile nomnye afumane umthamo othile. Kodwa msasazi mandiyivelise into ethi uba ngaba kukhona nabani na onolwazi lwezinto ezinokube ziphuma ecaleni ezenzekayo kwaRhulumente nakoluphi urhulumente inelungelo lokuba makalandele inkqubo ezikhoyo zokucela ndicinga fanele urhulumente unazo i-hotlines zokuripota izinto i-suspected fraud ukuze ke kwanye aye kwabasemagunyeni nokuba kusemapoliseni nokuba kuphi ukuze akwazi ucacisa into ezinjalo. Imiceli mngeni esinayo ekuseni amanzi imininzi kakhulu futhi ke napha eWard 12 siyakwazi basiyifumane le miceli mngeni ndithetha ngayo. Umzekelo kukho abantu abaconnecta kwezi line njengabe ndisithi pha eWard 12 kukho abapipe bafakiwe. Kukho abantu abakwazi ukhe bona uyazi ke into yoba kukho into ekuthiwa yi-RDP standard esisebenza ngayo singumasipala ebekwa lisebe lezamanzi iDepartment of Water and Sanitation ethi 200 meters ukusuka umgama oma usuke apha kule ndlu yalo muntu nokuya kula tap azawufumana kuyo amanzi luhlobo esisa ngalo amanzi all eza tap athetha ngalo zilolo hlobo. Kodwa ke ngokube khona umuntu who desires i-higher level of service lanto ithi umgangatho ongaphezulu ngoba amanzi mawaphuma apha endlini athi ke ngoku xa efuna amanzi aphuma endlini endaweni yokulandela eza process besizithetha uba siyakwazi ukuba ne-public participation processes nabahlali kuthethwe nabo bacacisa izidingo zabo endaweni yobatsho phaa uba hayi thina sifuna amanzi asendlini asisawafuni la alapha 200 meters away esikwasherayo nomakhelwane avele yena ayozifunele yakhe injineli yomkokotelo yokanye yomgunyathi imconnect phaa kula line yethu. Xa imconnecta ke phayana ke yenza umonakalo kwakula system befanele uba isamanzi ebantwini. Kube khona ubhabhulo pipe sibe namanzi alikishayo achithekayo ayi-waste. So i-illegal connections sisibuyisela emva msasazi because funeka sihambe siyolungisa ngemali esingenayongo siyolungisa ezaa zinto ezimoshekileyo. Ininzi kakhulu ke kunapha eWard 12 ngakumbi kwindawo ekuthiwa kusenopoto ilali ephaa kulaa ndawo. So sinayo nebohole phaa laa nto bendiyithetha yamanzi siwagqala phantsi komhlaba bafika abantu bakuthi bavandalize kwale bohole ebesuppose bizoncedisa kulo mthamo bendisithi umncinane kula source. Ezinye zezinto ke ezisibuyisele emva kakhulu ezo i-vandalism kunye ne-illegal water connections. So siyabongoza siyacela ebantwini bakuthi ukuba noko mabasincedise basebenzisane nathi bazigade izakhiwo okanye iziseko ezizisiweyo ngurhulumente ngenjongo zokuba mazincedise okanye ziphuhlise impilo yabo. Nonceba masibambe ngazibini ngexesha lakho siyathemba into yokubana ezi nkqubo nithi nizawunazo zizawukwazi into yokubana ziyisombulule lenyewe. Siyabulela kakhulu kuwe msasazi nakubabukeli bonke be-Ekhaya Jikelele. Ngatsho lo ke mbukele besithetha naye nguye uNonceba Madikizela Vuso nongusomlomo wamasipala wase-Amathole besichazela banzi ke ngokushokoxeka kwamanzi acocekileyo kulandawo apho ke siye sabhalelwa ngumbukeli kwi-session yethu ye-iReport uqinisekisile ngeneni into yokubana ingxelo umbukeli athe wasinikeza yona eyokuba kule ndawo bakuyo bashokoxelwa ngamanzi yinyani kwaye ke bangumasipala bethe qolo bebila besoma uqinisekisa into yokubana isombulula lengxeba kaxaka exake kumxaka kanti ke siyiqwela siyiqonqotha kanjalo eyanamhlanje sibambe ngazibini imbukeli we-Ekhaya Jikelele ngokuba ube nathi sizawubuya kwakhona nangomso nokusini sasa umbukeli siyabuya futhi ngesikhathi esifanayo la ku-DTT ku-Channel 8 sibonga kakhulu nje ukusuhlanyele kanye nathi sikuthembisa ukuthi masikuya kusasa sobe sishisa bhe njengoba besishisa nje namhlanje phela ukushisa bhe into zethu la ekhaya Jikelele hayi kaloku consistency babukeli ke sinifisele usuku oluhle nje nani nihlale ninethezeke konke kuhambe kahle sinifisele nje ukukhanya nisale kahle Khosi